Asal Komen, Asal Komen, Asal Komen, NDA Komen, NDA Komen. Pembela, tu seberang, Islam. Kanyu trap youth council riboy district negasi ke arplai truk rumpang kalap pelong dekat jingi ki pis rally dekat bayat pajba ya kabel asdang na umlang keraj hanong po town shopping complex halor kanong rim bagi pajba basa ik thain kaput kimat shibun ki jing e hadin kene ka jingi pajba la pelong dekat jingi lang kabel kot aplau kanong po town shopping complex ha kabel awan bani don lang na du present ke HYC riboy ba Hercules shooting usamla isawian addiction secretary sangkemi usamla Tony Shila secretary HYC riboy district usamla Jackson Sotun president MPUF riboy bat kini khot juga HYC na riboy district kumban syupen kan mau dang haki kendiat singi kala don ka jing shot twat kiriu pajba akipulet asam daga bekeno baki pen prai ke jintai ke asam nalor ketika mat ka seng pen kan mau ru ke sorkar halor ka mat jing pen baik pot kabla chu sa teng ber ka jing bomla ka sorkar jela ban beteng ban snai ka ying sekolah khli umwang kabla pen pra ka sorkar asam bat kiwi ki jing e baki pajba ke tengku bat ka asam Asam bandai kalian hangne Bori Boy district. Gim kwa su bandang sa penbe nakaway kapor siya kaway kapor. Kumbala kran di samlarang ba mene isa kular kai. Leng ba ikot kubor bandeng ba kijingkran kijongki ya po assembly. Hari ngim pause ngim GOE pat yang so. Gim kwa su bagi para do perasam jongi kitang mat kitang yam khang kitang do ya kimensim bakodor nang ne sakmat ban kasokar kaladai ban sikya mardor ban penbiang lane ban penbiang ya kata kakhaput bat kajala asam kade kajinya irali jong kaseng menta kasi kadai kajinya ki kabadang sang bat kabarit ngila benang yimsum lakot ya ki hajar mot ki member jong HYC Bori Boy district Henry nang khot tang kato kane kibaran hajan Henry lada kasorkar nang ne sakrat lada kamskap barana kamla banaya tikisnain ka papura ya di parado prosam kibaran hagi kaput nagal yang jong kaseng min sa syong perkat bala dalong wa banyaki da kabakam he susu banya kane kabagila yaki beta kasni hagisnam kibaladok wara cara pulang gilalet sekeleng dijaga untang ne Bori Boy district gilalet kita block 1 gilalet sekilang pi pan ginasaki payador rangkat lang berai musim itu para mo kiparasam kijogi wala haybor baret roi kila persang banyada yang kahong lang try kajogi yang kakendau kasyap wala preng kajing tambor kita pulen asam yang kapor sukapor yang jingwan ting pensibit kiparo kiparasam kijogi hatai hapo kiborder area ngali bahado mentah dimensium baluna jing para pasam kijongi nakanungan suat kibalalai hak tang suai jong pret asam ini kiparo kipasam kijongi haba kisong senang hadik haba gini kisong border bahaba asam haba gilek bentre berkata haba gilek benrat berriang salah kijaga kiputa jong lojong kimyo eta kejisnan kimyo eta kejiksot hirai kilahab balai na kejingret mensium pergi pada kalian kesokar kalian ada benda-benda kamsim lah sumkia saja yang kejingnya wala kini kejingnya tambor jong kesokar asam kiajan nak kepor ni pakesokar kalian kalau sukut tang hagabai yang keren buat penik kubur hantai pos katret hari ini bakita kita mikhat kibakan bakiyeng na benda upai baju kejelah kibakan Panyada, yang kekenal masyarakat juga jelah. Hari ini kita ki, nabi kita kijungi kita tentang kapur, ban, baik yang kita prophet, naga mentah kejian bang jang kaparti, kaba dan hak yang sensial mentah hari, kamdun pelapat, baik yang ke interest jang kiparwa kipersam kijungi hanya pot tan bodat. Ini bila benang berkenaan kejadian kensing jang
sokar begria padesi nomor bakasokar begria apa kejikilan mutolak sama kamno benang sikitim nomor remote control bakasokar MDA ya kontrol bakasokar PCP dapo asam bat kane karali ka bangiyai matasi kadai si benta bangi penpau sya ka sarkar jela ba kum kaseng ka bamsong klikti nadu balaseng ya ka bat hadu kini si benta kanum sung thai na menta banyo ya ka jingsuk na benta ki parada pernam jingi hapo perda ipang ka mesim ngipang ka danut jungi habangi snow ka jingut jangi parada pernam jingi tikum mengalaong na ka por bangi kumikul samla ngimla ban syuka brek yang ikmat ka bangi i bat ngimla baset kelut dia ki skor ki ba ngiyo snow habang ayo ban football nagi pa parado prasnam jingi hapo berdar gumbas penpau dang kini kena singi kedan kecing kaba hadu bikim nang yatya kim nang dem syu halor kecing syatwet nagi ta ki pulit asam halor kane ngaso bat penrem ya ki pulit asam bat kemjuru ya ka sarkar jela jingi gumbangi la saki kumbala pau hagi balat sakubor baladon kata kajing syapan pra jong tau mau nurim hante apo jeta talong kaba gila keno balak keno dak kita ki he jong ka asam ba ki pen pra yo ta mau nurim henry ngila da perkhat bat ya nujur bat kajing le jong asam kajing pen pra ka khampalat pot kajing pen pra jong asam bat niya ka sarkar bat niya kajing pen pra na kalian jong pe ba jong bei ki jing ya hante apo perda kipai ba jengi bikin peratang monurim kila ay da ka FAR yaki bat kila ay kawalan ares Henry gumbing ila saki ka kling mang SSS school ka balado arjar kat pra ado kani klimat ka bamenta ka sarkar me khalia ngimi bahkan ay ka FAR persya ya ka sarkar asam hoy kumitri rong ba ol ba ka sarkar me khalia kamdei ka bajam Henry kipai ba kisaki ba ka sarkar Meghalaya ka jam hadu kata-kata lada kam jam balai ki pai ba ki mat jenge nakapor kapor hapo ko pedar jenge balai ki mla ban pasange ya gani gejing siapan perabat balai ki mla syu ban cena ya gani ke school ka badan hapo klik muang bat gemdon bat gemdai kita Henry ki don giwei ki ba ki siapan pra hapo ki pedar ki jongi ya ki diulamen ki ba wanra nang baka sarkar jela te gani gani ke ka ba suksi bat ka ba sukya hadu kata-kata bat ngaong nga kentu ya ka sarkar jela lagnung no kidai ban ya kena orang mardor ya kan kejeng jong ki ba apo perdar bagi dei ban lakno ban pa widro no ya ka VR kenang bagi ni produk persnam jengi kini yo sung sung san hang te apo kaput namar adu menta ki bahing basem jeng ki kim nang ya thya kinong medam kim tip ayu kan jai ki dilada ka sarkar ka susun na menta ki jeng balada ki sutu kita ban lisahi tang sel hang te pordar kisatu bakak no ka jing jong ki ba jongi si pelen kit kuat lagi sarkar asam kilot ban le ban tombor ki khasi wada kade kemen singi mensai bukum juru kajing song sir ke jongki haga sedong ki ha ke jongki kamlong shoot kamlong kamde shoot tang menta nei nado is po hosna mensa kala long sa umne bakum juru kajing wan de lagi politician ban wan ban kular ki bunga berkular kaya kiba anda gijok maki anda kiwan hakapor kinle bantai nama tahu pudo sam ujong fi upai ba wan nombe nama ba ha abak hadu hi bajinjar pindai kopi ki basa hakapor hi dan ndai mina kaya ngaseng gidan kata kaji sokya bajur mar kapor sakapor kaji yang ijeng igom ne haki lat patai kubor haki lat haki news haki YouTube kilo ki bangi ni i ba kajing sa tombor ni khasi kanang yai jur si yai jur kanang bingis ni nado ki thain lang pi sado ki thain long won pini i ba ibon hi kasnam do kasi hi habahat do kaya jauh. Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I am happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center.